Mina ngokwami ukubona nansi inkunzi engeke ngiyibone ifana noMagcekeni. Kade yasengihlupha futhi ukuthi le nkunzi yenziwa yini ifana noMagcekeni. Kanti na ukuzalwa kwayo le nkunzi inegazi elihle mani. Inegazi elihle ngangaveza amankonyana ayo. Iyona nkunzi kenye le enamagalelo amahle ekuzaleni. Ngaveza amankonyana ayo bathi abantu athengiwe. Ibikubo eSwayimane sewayisebenzisa. Bese zoba nenye ekhipha amankonyana afana nembala leyo sono sakhe agcine idayisa ngo-20,000 yathengwa futhi yathengwa omunye umlungu wayithenga lo mlungu wayidayisa ngo-25,000 eduze inkunzi ngizoke nginivezele yona kodwa ezinye izinto uma nifuna ukuyithola kahle ezinye izinto ngiyake ngiyiposte ku-YouTube bese ngichaza kancane anongilandela nakhona ngoba kuzodlala ijazi nje nombhidi amavidiyo angizowafaka la ngizowafaka ku-YouTube so ngibo ngichecka khona ngoba imvamisa yablokho amavidiyo amaningi la ku-TikTok yikho nje u-TikTok ngibuye ngiyiyeke ngoba ngazi ukuthi oba nabasobelisana nami angibo-checka-ke ku-YouTube amavidiyo ngisazoyiveza nezasekhaya inkunzi zodwa ngizoyiqoqa ngiyiveze zishinge zibonane bese umuntu ezehlukanisa ngicabanga ukuthi kuzofanele umuntu aqale umsebenzi wokuyifuya ngokuyivalela zodwa zihlale ngokwehlukana ngoba mhlawumbe ayisezohlalelana.